Nshuti bakunze ijwi ry'Amerika ndabasoje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro Amerika muri iki cyumweru muri kumwe nanjye Tim Harris Ishimwe. Ku nshuro ya mbere mu mateka ya Amerika, perezida w'inteko Nshingamategeko yegujwe ku mirimo ye. Kevin McCarthy wo mu ishyaka ry'abarepublican yegujwe ku majwi 216 kuri 210 y'itora ryakozwe mbere yuko yirukanwa ku mwanya w'ubuyobozi bwa hano muri Amerika. Kevin McCarthy niwe wazaga akurikira perezida nyuma ya vice president. Ibi bibaye bwa mbere mu mateka y'igihugu birafatwa nk'ibihe bikomeye muri politiki ya Amerika, ariko cyane cyane mu ishyaka ry'abarepublican Kevin McCarthy abarizwamo. Matt Gaetz, umwe mu badepite b'abarepublican, niwe washyize imbaraga nyinshi mu gikorwa cyo kweguza McCarthy ku buyobozi bw'inteko. Yagaragaje ko atishimiye imiyoborere ya Kevin McCarthy nyuma yo kunanirwa gutora umushinga w'itegeko rigenga ingengo y'imari mu cyumweru gishize rishyiraho gahunda yo gukoresha umutungo w'igihugu. I think 33 trillion in debt is chaos. Ntekereza ko miliyari ibihumbi 33 z'ideni ari ibintu birimo akajagari. Ntekereza ko miliyari zirenga ibihumbi 2 z'igihombo buri mwaka ari akajagari. Ntekereza kandi ko kunanirwa gushyira mu bikorwa imishinga y'itegeko rigena ingengo y'imari nabyo ari akajagari. Nyuma yuko McCarthy akuwe mu nshingano ze, yahise atangaza ko atazongera kwiyamamariza kuba perezida w'inteko Nshingamategeko. Nshobora gukomeza guhangana mu bundi buryo, ariko ntabwo nzongera kwiyamamariza kuyobora inteko Nshingamategeko. Matt Gaetz yarakeneye gusa amajwi 8 y'abarepublican n'ay'abadepite bose b'abademokrate kugira ngo yeguze McCarthy. Uyu yagiye anengwa cyane nyuma yo kwemeza amasezerano yagiranye na perezida Joe Biden yo kongera igipimo cy'umwenda wa Amerika mu ntangiriro z'uyu mwaka. Benshi muri twe twagiye tuganira na perezida w'inteko tumusaba ko yakora ku buryo agabanya amafaranga y'umwenda akoreshwa mu mavugurura y'inzego, ahubwo akora amasezerano yo kongera umwenda w'igihugu mu buryo butagira umupaka. Uretse inkuru yeguzwa rya Kevin McCarthy ku mwanya wa perezida w'inteko Nshingamategeko, Donald Trump wahoze ari perezida wa Amerika kuri uyu wa mbere yatangiye kuburanishwa ku byaha akurikiranyweho. Aho Trump yari mu rukiko mu mujyi wa New York, yagaragaye nk'uwibasiye umushinjacyaha mukuru w'i leta n'umucamanza wo muri Rubanza. Umushinjacyaha mukuru wa leta ya New York ashinja Trump kuba yarinjije akayabo ka miliyoni zisaga 100 z'amadolari mu cyo bise uburiganya. Letitia James niwe mushinjacyaha muri Rubanza Trump akurikiranyweho mbere yuko urubanza rutangira yumvikanye agira ati: Donald Trump n'abandi baregwa bakoze uburiganya, babutsimbararaho kandi bakomeza kwisubiramo. Mu cyumweru gishize twabigaragarije mu cyemezo twafashe cyo gusaba ko urubanza rwakwihutishwa. Ubutumwa bwanjye buroroshye: uko waba umeze kose, waba ukomeye, waba utekereza ko ufite amafaranga menshi, nta muntu uri hejuru y'amategeko. Ni inshingano zanjye n'akazi kanjye kubishyira mu bikorwa. Nyuma yo kumva aya magambo, byumvikana ko akarishye cyane cyane kuri Trump wabaye perezida w'igihugu cy'igihangange, we ari mu rukiko, ibyo kumva ko hari icyubahiro agomba bamuburanisha yabishyize ku ruhande, ahubwo yumvikana ari uwo bashinja ko bariye ruswa. Nta cyaha cyakozwe, icyaha ninjye kiriho kuko dufite umucamanza urya ruswa, tukagira umushinjacyaha urya ruswa, kandi ibi byose bituruka muri Minisiteri y'Ubutabera. Ibi byose biraterwa nuko ari njye mukandida uyoboye abandi, ubayoboye bose, haba mu ishyaka ry'abarepublikani yewe na Joe Biden ubwe muri imbereho amajwi 10. Ikindi perezida Trump yasobanuye nuko aya mafaranga ashinjwa we yumvikanisha ko yasubijwe amabanki kandi ko kugeza ubu nta kibazo wigeze ahura nacyo. Amabanki yasubijwe amafaranga yayo, nta kibazo na kimwe kigeze kibaho, ibintu byose byari mu buryo. Ababuranira Trump n'umuhungu we Eric Trump muri Rubanza bagaragara nkaho hari ibyo umucamanza arimo kwirengagiza. Mu by'ukuri ibyo umucamanza yavuze muri uru rubanza rw'uyu munsi biragaragara nkaho ibikorwa byose bijyanye n'amafaranga byari byararangiye mbere cyangwa muri 2014 bidakwiye guhabwa agaciro. Muri Rubanza umushinjacyaha Letitia James arasaba byibuze akayabo ka miliyoni 250 z'amadolari y'Amerika y'amande. Uretse ibi, arasaba kandi ko Trump n'abahungu be aribo Donald Jr. na Eric Trump bahagarikwa burundu gukora ibikorwa by'ubucuruzi mu mujyi wa New York.
hanyuma Trump we agakumirwa mu gihe cy'imyaka 5 gukora ibijyanye n'ubucuruzi bw'amazu hamwe n'ikigo cye cyitwa Trump. Uku gusiragira mu nkiko kwa Trump ku rundi ruhande byamuhesheje amahirwe atari make yo gukusanya inkunga imufasha muri ibi bihe byo kwiyamamariza kongera kuyobora Amerika. Inshuti bakunze bijwi rya Amerika, aha ni ikiganiro Amerika muri iki cyumweru gihumurije. Mukomeze munogerwe n'ibindi biganiro tubategurira. Mwari kumwe nanjye Tim Harris Shimwe.